Kaze bakunzi ba Minembwe TV, uyu ni umwanya w'amakuru mwateguriye kandi mugezweho na Nkunda. Ariko mbere yo kuyarambura ndore zimwe mu ngingo z'ingenzi tugarukaho mu kanya. Leta ya Kongo irashinjwa gukoresha indege mu kwica abasivile. M23 biravuga ko yigaruriye Kaziba. Ishaka rya Kabila rirahakana ibyo riregwa. Aya n'ayandi ni mu kanya gato ntimuje kure. Ikaze. Leta ya Kongo irashinjwa gukoresha indege mu kwica abasivile. Indege y'intambara y'ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo n'akazi rimwe yakoze ibitero mu gace ka Minembwe kagenzurwa na Twigwaneho mu ntara Kivu y'Amajepfo mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Twigwaneho bivuga ko ibi bitero by'indege bibasiye kandi n'umusozi wa Kiziba uriho ibitaro bikuru bya Minembwe, Université Benezere de Minembwe izwi nka IEMI, amashuri abiri yisumbuye n'ikanisa rya Mitonde. Abatuye mu Minembwe n'abavugira abanyamurenge bavuga ko ibitero bigamije kwica abasivile mu bwoko bw'abanyamurenge muri ako gace. Ibitero by'ibyo byakurikiye ibitero byo ku butaka byabaye mu ntangiriro z'inga rishize mu bice bitandukanye bituwemo n'abanyamurenge za Mikenke, Bibogobogo, Minembwe n'ahandi. Ibyo bitero nabyo Twigwaneho yavuze ko ari iby'ingabo za leta n'afatanya nazo barimo Wazalendo, Maimai ya Kutumba n'abandi bigamije kwica abasivile mu bwoko bw'abanyamurenge. Gusa ntacyo leta ya Kongo iravuga kuri ibi bitero byaje kwibasira abanyamurenge. Mu mpera z'ukwezi gushize nyuma y'urupfu rwa Colonel Michel Rukunda uzwi nka makanika wari ukuriye Twigwaneho, abatuye Minembwe batangaje ko hakurikiye ibitero zo mu kirere by'ingabo za leta ya Kongo. Imirwano ku butaka yabaye hagati ya Twigwaneho n'ingabo za leta birangira Twigwaneho yirukanye ingabo za leta muri ako gace. Mu mayinga abiri ashize Twigwaneho bwa mbere yatangaje ko yifatikanyije na AFC M23. Uyu mutwe wa M23 ntabwo uragera mu bice bigenzurwa na Twigwaneho, gusa mu minsi yashize byavuzwe ko M23 yageze muri teritware ya Mwenga, Mikenke iheruka kuberamo imigwano iberwa muri iyo teritware. Abagwanyi ba M23 ubu bivuga ko bari mu bice bya teritware ya Walungu, mu gihe bivuga ko bashobora gukomeza bagahura na Twigwaneho igenzura ibice bitandukanye zo muri teritware ya Fizi na Mwenga z'intara Kivu y'Amajepfo. Reka amakuru yacu tuyakomereze i Bukavu. M23 biravuga ko yigaruriye Kaziba. Umutwe wa M23 n'akazimwe ku minsi 10 y'ukwezi kwa gatatu wigaruriye agace ka Kaziba kari mu ntara Kivu y'Amajepfo nyuma yo kuhakura ingabo z'u Burundi bagwanaga mu migwano ikomeye yabereye muri ako gace ka Kaziba. Mu masaha ya nimugoroba w'ejo nibwo M23 yinjiye i Kaziba. Kaziba ni sheferi iri muri zibiri zigize teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajepfo nyuma y'Iyangweshi. Umutwe wa M23 wigaruye kari agace nyuma y'imigwano ikomeye yiriwe isakiranya n'ingabo z'u Burundi zirimo gufashwa n'abagwanyi ba Wazalendo. Amakuru avuga ko muri iyo migwano ingabo z'u Burundi zari zifite ibirindiro bine muri Kaziba birimo n'icitwa Kibanda, ariko ibi birindiro byose zikaba zabitaye mbere yo kwigarurirwa na M23. Ifatwa rya Kaziba risobanura ko uramutwe ugenzura teritwari ya Kaziba yose, kuko ikindi gice cyangweshi harimo santere y'iyi teritwari wabyigaruriye mu mahinga abiri ashize. Eka amakuru yacu tuyakomeze kuri iyi nkuru ivuga ngo ishaka rya Kabila rirahakana ivyo riregwa. Nakazimwe ku minsi 10 y'ukwezi kwa gatatu abagize ishaka Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie mu magambo avunaguye PPRD bavuze ko bashinjwa ibyaha bidafite aho bihuriye n'umutekano w'igihugu. Umunyamabanga wungirije wa PPRD yabitangaje mu kiganiro yagiranye na Radio Okapi nyuma y'urubanza, yagize ati ibyo turegwa ntaho bihuriye n'umutekano w'igihugu. Yavuze kandi ko yabajijwe ibibazo nk'ibyo amasaha make imbere ya Vice Ministre w'intebe akaba na Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu. Uyu muyobozi w'ishaka rya Kabila yanagaragaje ko yatangajwe n'ibibazo z'umushinjacyaha wa gisirikare birebana n'inama ya PPRD yabereye i Nairobi kubijanye no kuvugura ishaka rya Joseph Kabila wahoze ari Perezida wa Republika Demokarasi ya Kongo. Mu bandi bahamagajwe harimo Obeminako, Vice Perezida wa PPRD, na Emmanuel Ramadan Shadari, munyamabanga uhoraho muri iryo shaka. Kuko zatangajwe na Ministre w'ubutabera, aba bayobozi ba PPRD barabazwe kubera bakekwaho ubufatanye n'umutwe wa M23. Ihamagarwa rira mu bya politike bitoroshe hagati ya PPRD na guverinoma iriho. Vuba aha Perezida Felix Tshisekedi na Ministre w'ubwikorezi Jean Pierre Bemba bashinjije Joseph Kabila wahoze ari Perezida wa Kongo akaba n'umuyobozi ukomeye wa PPRD kugira uruhare mu bikorwa by'inyeshamba za M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Mu gusubiza ivyo birego, Joseph Kabila yatangaje mu kiganiro n'ikinyamakuru ca Afrika y'Epfo Sunday Times ku minsi 23 y'ukwezi kwa kabiri kikibazo cy'umutekano kiriho ari ingaruka z'imiyoborere mibi y'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Reka dukomeza amakuru yacu kuri inkuru ivuga ngo Tshisekedi yaganiriye n'intumwa idasanzwe ya Loni. Perezida wa Republika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yagiranye ibiganiro na Haungu Xia y'umunyabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri aka karere byibanze ku ntambara ikomeje koreka uburasirazuba bwa Kongo.
Haunga Kisia ari mu ruzinduko mu bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari mu rwego rwo kwitegura inama y'akanama k'umutekano ka Loni iteganyijwe i New York ku minsi 4 y'ukwezi kwa kane, ikazibanda ku bibazo zugarije Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko izibanda cyane kwishirwa mu bikorwa by'umwanzuro w'2773 no gushakisha umuti urambye kugira ngo habeho amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Yagize ati: ni amahirwe akomeye gutanga umusanzu mu kugabanya ubushamirane buriho ubu. Kisia yavuze ko barajwe inshinga no guhagarika mu buryo bwihuse intambara n'ubushamirane, ariko hanatekerezwa ku bisubizo birambye kandi bihamye kugira ngo abaturage batekane. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri aka karere yashimangiye ko umuryango w'abibumbye, imiryango y'akarere ndetse na Afurika yunze ubumwe bahagurukiye gushaka ibisubizo birambye. Reka amakuru yacu tuyasoreze muri Uganda. UPDF yohereje ingabo zidasanzwe muri Sudani y'Epfo ahakomeje gututumba intambara. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yavuze kuri aka kabiri ko igihugu cye cyohereje ingabo zidasanzwe mu mugwa mukuru wa Sudani y'Epfo Juba kugira ngo zibungabunge umutekano mu gihe umwuka mubi wongeye kuzamuka hagati ya Perezida Salva Kiir na Vice Perezida Riek Machar wateye impungenge z'uko intambara y'abenegihugu ishobora kubura muri iki gihugu. Kandi mu minsi yashize amakimbirane yari yongereye muri Sudani y'Epfo, igihugu gicukugwamo peterole, nyuma y'uko guverinoma ya Kiir ifunze abaministeri babiri ndetse n'abayobozi bakuru b'ingabo benshi bakomoka mu ruhande rwa Machar. Kuva icyo gihe ministre umwe yararekuwe. Ifatwa ryabereye ijuba n'imigwano ikaze mu nkengero z'umujyi wa Nasire uherereye mu majyaruguru, bigaragara ko bibangamiye amasezerano y'amahoro yo mu mwaka wa 2018 yarangije intambara y'imyaka 5 hagati y'ingabo za Kiir n'ingabo za Machar yahitanye abantu barenga 400,000. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Muhoozi Kainerugaba yagize ati: kuva ku minsi 2 ishize ingabo zacu zidasanzwe zinjiye ijuba kugira ngo zirinde umutekano. Ati: twebwe UPDF igisirikare cya Uganda tuzi gusa perezida umwe wa Sudani y'Epfo, nyakubahwa Salva Kiir. Intambara iyo ariyo yose yo kumugwanya ni ugutangiza intambara yo kugwanya Uganda. Minisitiri w'itangazamakuru muri leta ya Sudani y'Epfo n'umuvugizi w'ingabo tibitavye telefone ubwo leta ziyagerageza gusaba ibisobanuro birambuye kuri aya makuru. Nyuma y'intambara y'abenegihugu muri Sudani y'Epfo mu mwaka wa 2013, Uganda yohereje ingabo zayo ijuba kugira ngo zifashe ingabo za Kiir kugwanya Machar. Amaherezo zakuwe mu mwaka wa 2015. Ingabo za Uganda zongere koherezwa muri Juba mu mwaka wa 2016 nyuma y'imigwano yari yongeye kubura hagati y'impande zombi, ariko nazo Uganda ifite ubwoba ko inkongi y'umuriro yibasiye umuturanyi w'amajyaruguru ishobora kohereza impunzi nyinshi ku butaka kandi bikaba bishobora guteza umutekano muke. Kainerugaba yavuze ko niba kohereza ingabo vuba kwari ugusubiza icyifuzo cya guverinoma ya Kiir cyangwa igihe ingabo zizamara muri Sudani y'Epfo. Reka tugushimire twabanye muri umwanya w'amakuru. Nimba utarakora subscribe ikore maze uzozubona ibiganiro byacu ku gihe n'amakuru ku gihe twaguteguriye. Iyi ni Minembwe TV, nimba warakoze subscribe ukore like, share, comment n'ibindi kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Reka duhure mu makuru yacu ataha. Iyi ni Minembwe TV, amakuru mwagezwaho na Nkunda Yona Dusere. Reka duhure mu makuru yacu